moram biti bolj vesel. Res, atmosfera je neverjetna. Dame in gospodje, dobrodošli na FIVB Beach Volleyball World Tour One Style v Ljubljani. Kakšen turnir, močna zasedba, bogat program, kdor ni bil, je zamudil. Vzdušje so pričarali. Čarobno. Odlične rezultate so dosegli tudi slovenski športniki. Z Rokom prvič igramo tukaj skupaj v Ljubljani. Vidi se, da smo soigralca v klubu, imamo super atmosfero, razumemo se, uživamo v igri. Ta podpora, domača podpora, ko slišiš, da so vsi za tebe, res... Lahko je zmagati v taki atmosferi. Tradicionalen turnir v odbojki na mivki v Ljubljani se ta letos odvija na Pogačarjevem trgu. Tukaj je 126 igralskih parov iz 30 držav in res izjemno visok nivo tekmovanja. Letos smo imeli en dan tekmovanja več, začeli smo že v četrtek s paravolijem, prvi mednarodni turnir za športnike invalide in bilo je neverjetno. Odbojkarski delavci v Sloveniji, naša zveza, smo poznani v Evropi in v svetu kot odlični organizatorji in tudi letos ta turnir je organiziran na takšnem nivoju. Sem vesela, da lahko gledamo odbojko v središču mesta. Ljubljana's awesome. Best crowd ever! Wow! Siamo molto felici di aver fatto questo torneo a Lubiano. Grazie a Dio dopo tanto tempo riusciamo finalmente a giocare di fronte a delle persone. La complicità in questo sport è fondamentale perché a volte va oltre l'aspetto tecnico e tattico. Super vzdušje je, super fanta, super igrata, tako da... Top! It's glad that we played against the Slovenian team in the final and full experience because we took even the bicycles to go around the city. We walked by and we experienced Ljubljana not only in a beach volleyball way but also as a tourist. Dokazali smo, da je odbojka na mivki najlepši šport na svetu in naslednje leto ne smeš manjkati.